Dobro jutro, pozdravljam sve prisutne i odmah ću reći da smo poslije ovog osvojenog boda u Mostaru protiv Veleža napravili jednu sebi lagodniju situaciju i sigurno je da momci koji su odigrali ovu utakmicu u Mostaru zaslužuju pohvale jer nam mnogo znači taj bod. Ako uzmemo u obzir naš raspored gdje smo mi odigrali 6 utakmica ili samo 2 domaće, 4 gostujuće i ovaj 6. bod je realno ono što u ovom trenutku nas zadovoljava, s tim što upravo dolazi nam utakmica u kojoj bi realno bilo, i mi to želimo žarko, da materializujemo, to jest valorizujemo ove osvojene bodove pobjedom na domaćem terenu, jer kad se u gostima uzimaju bodovi, a mi smo evo 3 gostovanja, teška 3 gostovanja, uzeli 3 boda, pobjeda na domaćem terenu se sada polako nameće kao imperativ, jer i dalje je ružna tabela. Mi smo i dalje na poziciji koja je crvenim obilježena i to nama, niti mi želimo da tu budemo, niti nama to pripada realno. Tako da dolazi nam Igman, ekipa koja je u posljednje 3 utakmice osvojila impozantni 7 bodova i zaista znajući, a i mene isto iskreno veseli uvijek susret sa ekipama koje vodi moj kolega Husrek Musemić. 2 smo, evo, najstarija trenera u ligi, najiskusniji, i vidi se to po igri Igmana u posljednje vrijeme da je to ekipa koja igra takmičarski fudbal, upravo ono što on potencira, i naravno da nas očekuje zahtjevan zadatak. Mi smo i u Mostar otišli bez 5 igrača koji su bili standardni u početku ove sezone. Nismo ih imali na raspolaganju i evo moram reći da nažalost nemamo ih ni dalje, izuzev Mladena Veselinovića koji je stavio se na raspolaganje i svaka mu čast na tome. Stavio se na raspolaganje, ali naravno nije dugo radio s ekipom, tako da svi oni igrači koji su nam nedostajali u Mostaru, ja sam bar računao da ću Borisa Vargu imati, međutim imao je temperaturu 4 dana i nije otrenirao još ni jedan trening. Evo danas očekujemo da ako bude bez temperature da izađe da trenira, dakle upitno je i on i Mladen, upitno je da li su sposobni da budu starteri, ali u svakom slučaju koga nema, bez njega moramo. Tako da mislim da grupa igrača koja je odradila ova 2 treninga poslije gostovanja u Mostaru zavređuje pažnju. Mislim da moramo samo popraviti segment iz drugog poluvremena protiv Širokog Brijega, to je segment posjeda lopte. Mislim da tu moramo biti jači ako želimo da pobjedimo ekipu poput Igmana. Imaju svoje specifičnosti, imaju igranost, imaju iskustvo. Vidim da im se vraća i Denković, da je igrao prošlu utakmicu, igrač koji njima mnogo znači. Doveli su Telja, to je nepoznanica za naše prostore ovdje, ali kad se vidi njegov CV, zavređuje pažnju zaista i normalno je da to sve mi znamo. Tako da, nažalost, imam Dejana Miličevića koji je dobio 3. karton u Mostaru. Popara već leži 2. utakmicu zbog crvenog kartona i nema pravo nastupa, tako da su to neke stvari koje pomalo nama otežavaju pravljenje kompozicije tima, ali u svakom slučaju ja sam to rekao igračima, ja želim da budu kao u prvom poluvremenu protiv Širokog Brijega i naravno da ne igramo poluvrijeme po poluvrijeme, nego da igramo čitavu utakmicu u tom nekom segmentu, da budemo odlučni, da budemo hrabri, da vjeruju u sebe, jer zaista bi mnogo značilo da pobjedimo. Samim tim mi imamo još jednu zaostalu utakmicu, to mnogi zaboravljaju, ali pobjedom protiv Igmana mi bi ušli u jednu mirniju, potpuno mirniju zonu. Imamo još 3 utakmice do prvog kruga, do kraja prvog kruga, gdje bi realno mogli da uberemo još bodova, što mi želimo. Tako da, ponovo danas loše vrijeme, evo vidimo u Doboju i prošli put je bilo loše vrijeme, da li će sutra biti bez padavina, bez obzira bilo ne bilo, ja pozivam, jeste vanredno kolo, jeste radni dan, ali pozivam
naše gledaoce, naše simpatizere da nas podrže. Mnogo nam znači ovo, jer već sam rekao i ponavljam još jednom, ako bismo pobijedili sutra Igmana, onda smo sigurno sabrali ona 3 gostujuća boda i onda će se tek vidjeti koliko to mnogo znači. Tako da vjerujem u ekipu, mislim da će momci dati sve od sebe, svjesni su oni toga, promjena naravno mora biti, već sam rekao, u ekipi, a uz dužno poštovanje uvažavam maksimalno ekipu Igmana i kolegu Husrefa sa suprotne strane, međutim domaći teren nama treba da bude sutra jedna velika prednost i da mirnije možemo ići odmah za 2 dana. Mi igramo utakmicu u Tuzli protiv Slobode. Još jednom ponavljam, pozivam kogod može da odvoji sutra slobodno vrijeme od 16 sati, da dođe da podrži svoj klub, mnogo bi nam značilo. Hvala.